Ubak wailat miki shela MLA ke Jowai mentakas ngibaar ulah plipat ba ya kedukan di yaki sembai marap nega kolektif marketing center juga Integrated Village Cooperation Society Limited Mukla Norim kabadan halat Mukla hajan kapung Telas Keny West Jinti Hills District hakane ke jaka di sembai laban yo nadu kijingbam jogi jingri ku kisiar kimasi kisnyang nalor kisbok keba kisembai johur kidawai kenyang bat kiwe de kimarap kane ka IVCS Limited Mukla Norim kadon yaki komiti baper kung ka managing committee ka bakli du ka finance committee business committee bar ka procurement committee ha ka bayde ka jingtada uba wailat miki shelah ba ajingkran ulakan tu kane ka kanhun bakan ang treshitom nakabanta ka kam bahara ka pan kiu shu ya kalap jing rapisa lane ki we ban pentre kam hok skim balayo ulakan tu ki khun samla ban treshitom haki kam lajong namar kumbalong mentah poka district kidan kerhai kikam nadu kakam rijingri kikam kapsnyu kidukan hardware bat kiwede kibabunsin laju tre da kibar jela CMC yang ke IVCS Mukla Norim ngayenya daga kitbok yang wa kenika CMC pada wai gini uman ga jingkerku ya kinong chong chnong bat yagi para marjan bat khamtam ya bro ki member yang ke IVCS Mukla Norim. Hapok state yang ibon sen ni kamtam lana pai di kon kendro lene gede gipa idang imi kete bet juku ongi ya di kon di yang i pelai school gitu ne tahu yo keren kan Henry the UP kamu mankat ni ke sarkar ni go ke ki sarkar yang ni ko bi kam sarkar kamu mankat te man sa ni ban ju ipor mem jo pay kamtam ngawa imi man nong yel nong mi kmat yang ga hapok son bon sin bon di bagi pa yo wan changa yo ong di to thap di kon yong i yo de degree yo de MA le ni yo de ki line yo pair ong di to nya ba ma thap e tang de masterol tang em realize ki ge kre masterol go wan ro jar chi benai le da stang ki de business de risier de ribelang na yo ka thang ngau dang man yem tre thang ga ni de i chi go knya go phem de tang ga belang am yo de knya de chi bon ki benta ki wa emi kala kamu ong ngajuk kelam nega pos kapor ong gi bon du ong pai man mem chi mem krek nga ong hamong kam ke chi krek bon tango in em siao su i to im ha te ga juk em gi kwa kun chi som ye la de i kwa bi te ga krek go yo lai krek pau ji bi wa ni san ni mem di kwa kun chi tom ye la de me te mem em ga chi ga krek ngau khana ye ki ga ni ga influx sa ko ga state yo mem wan do ila gi pli gi lock no way mo gimana di perlok tu di state ile wan siap dia pok state dia ile ni ba ile auto obon ki kre hadon ne ga sila da pai ga kamri masi kari masi chandut waro to ki buru na par di kre ba jo la dia compare di scheme le i kam ne yang sarkar pai happy ue ki offer do pun te nei bin ta ye pi wan ki chikmat yo sen pi ki yong pi ye ki yong pi dan sarkar wa happy de ki kerja jinyara nei bin ta yo but kamu orang mubah syuting ni kecil sikit. Bonsin di skim nuker. Iya apply gitu skim yo ayo gitu koisa. Lada yo iya gitu di kamu jo orang ni report ko hawa sembesnya ni. Gitu bisnyang iri penhe gitu manda dan ni dai di gibro. Mbo sembe. Kamu nun yo penkani nang yo continue yo gitu skim. Dan kita tok gigi tiwa happy to mau man consistent that patient have every. Kan mau kami kita kira ibon sen nge yu melik mentu nge yu spa mentu hab emi ke jinya cha hab emi ke jinya kre stop de ne liang yonga ka sia komen ni bat heju ipor ko kat ni to iwa em kam do kat ni iwa em kam do to la kat pi wasdang ni to per khadi it should be a revenue generating model kani to harus haga kat inde to de nai di sabab kat abaja kat inde sedang jadi IVCS
Kamu lai luti ka kini ka IVCS. Kajing lai luti nung kong tok kajing kate share. Ka bailo tok kawa lejna di ihi di member yang ka nong chnong mukla nong rim. Haga ta ka bailo da tok hitewa kawi ka share chong do ko sanspa ka. Da chwa wup si a member ini MK mukti di kawi ka share ko chong do sanspa ka. Kamjo le ka registration fee £10,000 waka admission fee £1,000. Kita to opijing lai uti. You have you follow lenek you have you vote iki bylaw kiwa dem rengkat kagani ka registration yang ini. Hadok kani kesni ki member yang ka IVCS yang i dem ki hadok as pa nya pawi. Ki share one Emi hadok list pa ang hawnya terli. Into daga sanspa man ka chilak rupawli jar sanspa ka kata ka share. Haga saving man emi kinang pencew kinang pelang poisa kani ka IVCS yang i kamelis pa somot. Kata ka poisa hadok ne kasni ka poiga le pawi lang lim hau nyau jar chispa lim hau san kata tok ka amount ko emi hado ne kasmin nagini emi ki dosnya bu ong ki producer group PG ini emi hado khatnya group ki wada lembaga besin ni lembaga ki staff yang besin lengkap ke GF yang i kada board ki seri formi gini ki PG emi khatnya terli tayo ke Eastern Region ki IVCS Barokhat ni do chispan ru kuraisa tambah tangrung balang tang saupukra ni do ru polak menta ki lai kan show but ke ben mut le sa mut play ki outlet asilo in play ki outlet ngar request ki pisa kum secretary o chairman di kemuda laga pila kan ai ni dukan hal lain kra hapulo hapulis besar in poi umar nang ni asilo but kador bakayo di patika ka earmarks Eastern Region Marketing Cooperative Society, sir. Ya kani in Shimbek ni kini, baro itu poi selong, kaya earmarks kam kamay, kan ay itu pisah sepi. Lada pi put unsur sama ni di artu tingka, ni poi lan krak kador artu tingka. But kayo do kada day sisa, kayo kabadu yung nong kayi. Kandi kayo kabad mi yani. Namar balay, ladang ile ya kani state kan kiyo buat halan kraw saw ding rupo tingka ayu tu ding arpu tingka inong rep jeng imtip iyo kan de mental lagi dan kini ki outlet sir barok haj kan lo selesar kalau balon kinai ki ribo pilih Calcutta pilih Shillong pilih Bombay Delhi kadi kejo kare kita thong jeng minta sir katma kadi Shillong dengan request di ladak pila kadi ram cempet saya in book equal storage ba knamba data earmark federation jo gini ki IVCS ba dakim la ade in have hagi equal storage kaji onong jungi kaduna hane daga tu bisa jungi kaya setiap katulun ki kaji onong kanda yangi ki member hi brokawe bak ni community kumba inong yalam jungi bisa kang berabor ba hamal la kisnong utang idong berdong lightly ki mau bersih ki baklan ba kawai ki di kador barsnong kaman pet ya kan bah kamiat jok imlang salang kabar ketika VEC, kawan Aikam Majam, kabalai ketika IVCS, kawan IPSA. Kini ki lightly ki mau bersih ki habiat rengkat nak tak jiro jong babun kisnong. But pi kum kelahan ni ngatai pihak bantai kam stong susu ngabalai ban form ni ki IVCS ngatai kreatif hibaro. Ka minimum membership ka datang ka laispa minimum di babun kisnong ki barit kimyo benta ban form ni ki IVCS. Di hapalis no ban tu kisnong ki bahaya. Tapi bayok ini kalau performing di IVCS sobhan nang pun klan susu pun ki meeting kini ban long na koi ka por ban budin yaman la ka wei pa koi ka kam yamar kani ka kam sekri pa ba bat ka pisa jung pa ba ka koridor hadu kata bat ngina po ka office ro di ong proper kita bagi budin ro tik patik bat penting kenapa ka sitting ka nang IVCS kanam dai banja bat ipad ba kini ban yo edition ya naman la ka wei pa ka wei ka IVCS